Laura kali kecil. Nyo nak boleh pacaru do kalau lah masuk santan di duit api. Mestinya dikocok taruh. Pasnya ngelaga kalau ada ikan masuk ikan, kalau ada sayur masuk sayur. Ndak boleh tabik minyak do, namanya gulai pakai mesin. Kalau tabik minyak ndak lama do. Kalau pacaru ndak enak do. Kalau ada ikan, ayam atau sayur yang namanya asam, kemudian diisian, dimasukkan. Tempe santan.